Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan nga Ella, iti San Mateo, Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Impagarup ko idi, ati ayat anang ted kanyak itinalaos aragsak, ket agtultuloy, ngamjak ni namnama, anagamuran gayam, iti panagtuok. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Ella, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, apay akaslasan ka makaid na, Ella? Kasla jak kabaulan ti agnaon diti balayo, Rolly. Gapo ka di kini mama? Anya ka di man hindi naramid na? Saan nakakayat ni mama maparagan ka? Anya? Si ka lang tagpampanunot iti kasta, Ella. Apay, bulag ka ka di? Anya ti kayat mo asawan? Manipot idi nagnaodak diti balayo. Nariknak asaan nakakayat ni mamam. Ala, paspasin siya amlatan ni mama. Ang ingat ka ano? Laglagi pam ko ma, agad adal tapay laeng. Pagyamanan tapay kiddi Tan ni mama timang susustento kada tayo. Agraman ti anak ta. Sa bagay, day tama ti kanayon ko apang panunutan, Rolly. Tita, mangan tayon. Sanak pa'y amangan. Ngam tita, nagpaluto kayo itay Jak kayat ti si daon ngayon lutom, nakatamtam na'y. Tita. Adda ka di parikot mo? Umuna kayo latan amangan. Ado pa'y ti school works nga arabida. Sige nga ro, tita. Umuna kamin amangan. Sige, agbusog kayo. Kat ibusay nyo ti inlutom, tadyak tumit lang maipaunag. Ala, mangan tayo kit din. Nusan na kayat ni Sonia ti mangan. Di na pa'y kanong kaya timangan, tito. Bayan nyo latan, no di na kayat. Simruman nga tanah. Wan papa. Aduman nga minen ti aramidan na. Amuyo matan ti maestra. Adulata ti aramidan dang ora dadan iti balay. Wen, amok daytan. Narwama kon. Ela, apay adi ka pa'y lamangan. Adda pa'y klase mita. Kwa, tito. Owan. Ada klase mingat padpada ka ni Rolly. Uray siya kung ti agbantay iti anak yo. Agyaman kami papa. Tanagagit kayong agbantay iti apuyo. Lagid di awan trabaho. Kat, igaadyo ti agadal. Tapno makaturpos kayo. Ay na, Ella, apay akas la Biyernes Santo tarupa. Ay, jak man amo, Lino. Oy na, lina ko na matin Ang tika din na alsa makatugangan manen. Wan nga, Rod. Di na kaya tilinuto kasi daan. Isuasaan anangan. Oy na, madadala ang ti beauty, no day tati pampanunutem. Ay, makapasakit mat ngamin itirik na. Ala, mapantakit din nagmerienda. Break time mat dagiti ubing. Kwa, saan na ka mapisin? Ay na, mapantakit din. Saan mo una nga i-focus ti atensyon mo, ay ti parikot mo? Ay, jak maliklikan day ta, friend. Ay na, laglagi pam kuma. Practice teacher tayo itan. Kalpasan dito a semester, graduate tayon. Day ta nga, Rod. Makumikom tayo akanayon. Sakit, maigid-giddan pa dagito'y aparikot mi. Ay no, ala. Basit langin nga anos, Ella. Basit langin. Agburburak ka talaga ti Darak Lucio. No apay ngamin akinayat ni Rolly day jay nga Ella. Agkalma ka kumalaeng. Anya ka kadiaya. Agpay sumot. Nakabasbasit a babae. No anya launay ti kinayat na. Saan anasaya ati pananguyaw mo kan na Ella? Agpay sumot. Dila ka nakapilimot iti sabhaling di anak ta. Adda ditan. Adda anda payin iti anak. Isungaklo namon. Ay na, jakla amon asawan no mapasamak ti kasta.
Agasamet aya, tabinan ni Itan na adagos ni Rolly. Tinagwapo nga anak ta. Ala, husto daytan, Sonia. Amang ano sumangpat da kat mangagda ka. Ay oray pay, tagpay sumat. Garang ganjang kit di aday a babae. Agasam, nagbasit a babae. Idin to ta nagtayag ti anak ta. Ay, dila ka nakapilin iti sabali. Saan mo't amarokod ti ayat? Gapu iti height ti tao? Ay aghulimak ka, Lucio. Awan ti amom. Kasta tinagsaritaan da mamakan papam, Rolly. Mapana ko maidya kusina tap na agluto. Ngam nang kong agsarsarita da. Nagmadia talaga ti panagsasao ni Tita Sonia kanyak. Ala, paspasensya mo ni Mama, Ella. Iparawar mo latan iti may sa alapayag mo, dagiti mangmangag mo. Nagsakit ti panagsasao na. Di na kayat para kan ka. Maklon na kan tumot laeng. Tsaka mo na mapasamak pa'y dayta. Mapasamak to. Ngam talo at awanan nga data diti balayo. Ngam kastalata ni mamam. Nayunan pa iti panagananos mo, Ella. Ipagpagapuklaan ka na kayo iti anak ta, Rolly. Agyaman ak, Ella. Dayta agalad mo ti kayat ko. Man nakaawat ka talaga. Iso sa anak anag bigdot, anang pilikan ka. Mama, sa dino ti papananta. Itulad ka iti balay mi, anak ko. Apay, Mama. Ninanang ko pa'y laang ti agbantay kan ka. Diyak kayat, Mama. Diyak kayat ti mayadayukan ka. Saan ka ko mga agsangit, Hari? Mapan kan tumot laalaan inton Sabado. Adaw brada lolom ita. Iso asaan na ka mabantayan. Mama. Sana balita na singpat ni Lolam ijay. Kan umayda kan to sukunan inton Sabado. Saan anauyong akas ka ni Lola Sonia? Wan, saan anauyong? Ison ti mga awil kan ka, ha? Sige, Mama. Basta may nagtusukunan na dagos, ah. Nagpigsa ti Tudo, Ella. Hanggang intulod mo latta ti anak mo. Kasapulan nanang. Taada klasik inton madamdaman. Ay, unay matikas tan abiyag mo ita, anak ko. Saan da ko man asermongan, nanang? Ado ti parikot ko ita. Saan mo't? Hanggang no nakalpas ka kuma iti panagadal mo, adi ka naadaan iti anak ka dagos. Saan ko maakas to tirigat mo ita? Wan nga rod, nanang. Agbabawi ako ng adaditan. Ala, di ka agdanag. Jak baybayan ti apo ko. Agyaman na, nanang. Noawan kayo. Jak lamon. Amang ano nagsardeng ak iti panagadal ko. Jak kayat nga agsardeng ka nga agadal. Nasken amakalumpas ka. Iti kasta, saan nga agnanayon at tagibasitan na ka ti ina ni Rolly. Wan, nanang. Nalabos ti panagsasauna kanya. Oh, aday tali na. Naikabil kong ti Diyos iti basom. Thanks, Ella. Ay na, naginasan. Oh, dahi ti pa'y ti cupcake. Uy. Agmeriendata. Kakaiso na analpasan ti ado arigrigat tayo ang nag-practice teaching. Hoy, wan nga road friend. Kaslasan amalpas idin, ti adu arigat kan puyat tayo. Ay, ti ururayan tayo langan, kati graduation. One friend. Ay, adamad gayang pagpatinggan ti ado arigat kan sakripisyon. Dayta, katgapumat lang iti kaasi ni Apo kada tayo. Adamot gayang bisita, Mela. One tita. Nilina. Classmate ko. Good afternoon, ma'am. Ha? Anya ko matinasaya at itaamalam. Kene, nagado ti wara dito'y balay. Ay, friend, agawid akpay, at dapay naskan apapanak. Sige.
Itulod kan dita paraangan, friend. Nay, ada ka mutan, anak ko. Di mo kunaan nga alaam mo ti apo ka. Dito yak pailaan, nanang. Ala, umunag ka man pay. Anya ka di manan, tinapasamak. Diyak magustuhan ti tabas tingiwat ni Tita Sonia. Kasday namot talaga. Idi pailaan. Pinabainan na di classmate ko asa nga ilig. Di namot la inora yan apumanaw ko ma. Sakbay nga agsao iti mati. Ay, kaet, paspasensya amon. Anak ko. Kasjay ka di ti galad ti may sa maestra amakon ko na. Awan mat prino tingiwat na. Ure iti sangwanan ti sabali at tao. Ay, jak kayat ti agsao, Ella. Ay, tauray sa anak kaadal. Kat saan ko akayat ti agsao, iti madi, iti padak a tao. Day tamo tira mag-unay kada kayo, nanang. Saan kayo pa'y anangag anagsao, iti saan anasayaat, iti sabali at tao. Hello, Rolly? Pagawit ka kuman, lap. Dito yak pailaang. Nasaysaya at dito'y balay ni nanang. Tanaulimag. Kan kadwak pa'y ti anak ta. Please, agawit ka. Itamat lang. Saan pailaang, Rolly? Ay, Jack amon no apay anatangig launay ni mamam kanyak. Ar-aramidak mo ti amin akabaulag. Tapno makidanggayak kenkwana. Ngamawan pa inaramid ko anasaya at iti imatang na. Please, bisyak kita iti exam ko. Di kay masukon dita. Jack mat imbaga nga umay na kami sukunan Saan kumamat akasta? Maawatan na kumamat, Ella. Maawatan ka. Nga maawatam kumamat tiriknak anasair. Nasayaat mo't no agin na dayo tapay laang. Di ta ka balayo. Kat dito'y kami mo't balay dananang. Ala, congratulations, Ella. Kamaujanan na. Graduation tayo. Thank you. Oray si ka. Kablaawan ka mo't. Amuray ka. Awan ka di pa ni Rolly? Jack man amo. Amangan mo aday Jerwar. Kaya't nakasorpresaan. Jack lang mo, friend. Talaga gaya, masaan kan ang nagsubli pa, ije balay ka? Saanan? Kanjak kaya tan tagsubli ijay. O kan, kasanon ni Rolly. Kaya't ko ti makapagpanunot anasayaat, friend. Ala, umay kakit din. Asit ganta dananang kan ti anak ko, iti dayjay abandang. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. May satawanan tinapalabas, manipod nagturpos ka, Ella. Ita, naabsorb ka adagos kat agisursuro kan. Way nga rod. No pay, naidistino ak iti sabali a baryo. Kasladyak kayatin nga agin na dayo tapay, Ella. Aganos ta Agasam mat day ta. Maminsan lang iti makadomingo agkita ta. No agsasao ka. Kaslamat nagbayag adita agkit-kita. Talaga mat nabayag. Agasam mat day ta. Tatunggal biyernes ka asukunan ije baryo apag-isursurwan. Kalpasan na, itulod ka dito'y balayo. Dwala ang aldaw ang makadwa kayo iti anak ta. No mabanbanog kan. Oray saan na kun asukunan pay. Sa anak to Apolos ang mabannog, Ella. Gaputa ay ayaten ka. Bainan di komedi na. Dagadumot gayam ti bisita yu ita kasangay ti apo. Wan, tita. Inawis ko dagiti cottagers ko, iti pagadalan apang isursurwa. Nasayaat man tayo may daamin. Wan, tita. Nasayaat ngamin mo ti panakidanggay ko kadakwada. Nasaysaya at kumano ijay kayon balay ang nagpaskan.
Tadakdakkel ti balay mi. Kanalawa ti parangan. Okay lang matitibariyo, tita. Taado ti kayo, kan prutas. Awan kayam, iha. Apay, di kayon agsubli ijay balay. Ijay kayon nga agnaed. Total, naglawa mo. Ado ti kwarto na. Saanan, tita? Taplano mi ka ni Rolly, nga agpatakdar iti bukod mi ang balay. Dito'y sular dananang ko. Ay, kasta ka di. Agam, adayo iti sentro dito'y iha. Okay lang, tita. Napintas dito'y tanatal na kan presko ti angin. Ay, sa bagay. Sige. No day tati kayat yo. Ang mamakon am kanya kuniha. Saan kat atika? Mama, iha. Sige, mama. Kalat mata na nagbaliw ti ina ni Rolly, idi may sakon a maestra. Ngam idi may sak pailang estudyante, kasta unay ti kinatangig, ken kinakuspag na kanyak. Madama pailaang ti panagpaaramid mi iti bukod mi abalay. Ket no malaglagip ko, dagidi madi a panagsasao ti ina ni Rolly, kasla iso ti manglapwed kanyak, tapno aklunat ti plano ni Rolly, a panagkasarmi, iti sumaruno atawan. Anya ka di ti rumbeng nga ramidak, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Ella. Ella pagayam ko, lipatem ko man a mamimpinsan dagiti sakit tinakam a marikriknam. Iti kasta, agtultuloy ti panagduras mo. Kastamat ti kinatal na ti biyag mo. Saan mo kumanga ipalubos at ti madiariknam ti mangdadael iti biyag mo. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Ella. Iti San Mateo, Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masedman. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan nga Eli. Manipod Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awan makaibaga iti gasat. Gapu ta tininamnamak alalaki a makadwak iti tungpalbiag. Kat sabaligayam, ti pagtungpalan na. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Ellie, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Hey, nagrigat matanda ito yung assignment tayo. Agpaisuro ako makan ka. Kat, anya nga ron ngay. Amo mo, saan ka mapagkadkadan? Tulungan ka, tagayim ka kat nga ron. Imbaglakit din tanaad da anak itigayam akaskan ka. Nasingpad ka nalaing. Wanan, di na kun bulaon pay. Ngam kas iti sigod. Sagot mo ti meriendata. Kat syempre nagpaisuro ak nga rod. Di libre ka. Nasaysaya di nalawag. Tapno kinawatan ta. Sa dino ti kayat yung pagpasyaran tayo. Itatawan klase tayo. Jak amuman ka de likan Liam. No sa dino ti kayat da. Awan matamok amayat a pagpasyaran. No sa dino latan ati kayat yo apapanan tayo. Sa dino ti kayat mapapanan, love? Kasla kayat ko ang makita ti bagbagada amount kalugong. Rock formation ka no? Okay, DJ ti papanan tayo. Kan, may mayat no agbalon tayo tapno tipid. Talagang agbalon tayo. Tasigon itinagdamagak. Awan sa ti restaurant ijay. More on coffee kan merienda laang kano. Sa dino ti paglutuan tayo, ti balunan tayo. O di ijay latan boarding house ko. Mapantayo agpalingke. Kalpasan na. Agluto tayo ijay boarding house ko.
Mayat gayam ditoy. Kastay la nag-hiking. Una rod, sweetheart. Uray kas ano, maka-exercise tayo. Marigatan kan samot, Ellie. Natirad ngamin dagiti bato ditoy. Kabalam? Ala, agsardeng tayo pa. Kasla mayat dito pagpwistuan tayo mga na. Ay, amo ka na banog ka, Lav. Agi na natay pa nga ron. Nagrigat at talaga ti awan exercise na. Naglaka mabanong. Mayat da ito'y abanding tayo. Kasto'y ti aramiden tayo. Tunggal awan klase tayo. Enjoy. Un nga rod. Enjoy gayam ti kastoy apapanan. Iso amang panunot ka manan iti sumaron no apapanan tayo, Ellie. Friend, buyaam dagiti picture tayo. Nagpipintas ti pan nakaala tayo, oh. Kita man? Uy, wow. Nagpintas ti background, ah. Adun tinaurnong mo memories tayo nga upat. Mayat aboy buyaan. Inton adanton anak ta. At least, adda pa kalaglagi-pan itinapalabas. Sigurado ka ka di ani Liam, di pa kiasawaam? Friend, kaskin ni Liam ti arapaap kong agbalin nga asawa. Katsi ka ngay, ni daylan ka di ti kayat mo apa kiasawaan? Ngam, saan tayo ang maibagaday ta? Saan tayo ang nakasigurado? Saan ta ang masigurado? No isuda at talaga ti kagasat ta. Sabagay, husto ka, friend. Imbag man ta nakaawid ka dito ibalay, iha. Mailiwak met ngamin kada kayo kin ni Papa, Mama. Mailiw, wenno ada ka sa pulam. Siyempre, boss, Papa. Ngam kang ronaan ti amin, kayat kayo met amakita. Tamanumot ng abulan asa anak-anak kaawid. Kat kumusta mo ti panagadal mo? Babaan iti asi ti apo. Nasaya at latamat, Mama. Nasaya at meron ta nagawid ka. At ngamin kayat mi nga ibagakan ka. Anya dayt na, Papa. Apama na makaturpos ka, isurot na ka ni Mama mi di Amerika. Ijay kan nga agtrabaho. Ada na pinta sa trabaho nga agururay kan kay Jay. Isarrak na kakano ni ninang mo nga dayjay. Papa, kasanon ni Liam? Iha, saan mo asayangan tinapinta sa gasat mo? No talaga nga ay ayatan na ka ni Liam, mabalin ng tumati sumuro ti di Amerika. Diyak namnamaan nga dagayang plano yu kanya. Para matlaang kan ka daytoy, Ellie. Anya, no kasta, sumurot ka kada mamakan, Papa? Awan maaramidak, Liam. Amumat anak ka depende ang pailaan kadakwada. Iso asaan ko amabalin asupringan ti pagayatanda. Kasano nga rodan ti relasyon ta? No talaga anapatagakan ka. Mabalin naktumat asurutan ijay. Sana nabak nang ti pamilya kakaskan ka. Imbagkan ka, tadagor ura at trabaho mo ijay. Siyak ngay, ada pa'y dagiti kakabsat ko nga gadadal. Ken, siyak tinamnaman na tumulong. Di urayan naktulatan. Ngam manmanutan tulaangan nga kita. Uray na, basta di naktuliplipatan. Uray matsika di naktuliplipatan. Lukasta, panawam to ni Liam? Awan maaramidak, Luna. Ngam nagtungtong kami mat nga urayan na. Sayang. Tinam na maagpay. Kat agpapata akumpanya ti pagtrabahuan tayo nga upat. Tapno saan tayo nga agsisina. Mayat kumaaday na apang panunutam. Ngam awan maaramidak. No saan asumurot iti pagayatan dagiti dadakkel ko. Maawatan ka matkit di. Ngam kasla nagmating agsisina tayo nga upat. Upat mat ataw na nagkakadwa tayo. Maikawa akton Kasta talaga, friend. Awan permanente dito'y lubong. Basta saan kanton amang liplipat Amang ano inton adakan iti Amerika. Kat manglipat ka matan. Malipatak ayamat ti best friend ko amang tultulong kanyak iti pagrigatak. Kat saan ko mat amalipatan ti best friend ko? Aka na yun, amang ilibre kanyak iti merienda.
Oh, apay anak kaliliday ti love ko, ha? Umadanin ti graduation. Kaya't naasawan, umadanin ti panagin na dayota. Rumbeng kumaan na ragsak ka. Tamalpasan ti rigrigat tayo. Uwen, maragsakan ang iti panagradwa tayo. Ngam no panunutot ti panagin na dayota. Kastadyak kabailan. Kabailam na ita. Ikaring nga ro ti panagsuplima. Wan, ikarik, love. Congratulations kada tayong apat. Agyaman na kada kayo kadagiti ado a memories. Adda kayo akanayon iti lagip ko sa di naman kayan ko. Aganaan ka kumaakanayon iti papanam Eli. Kan saan na kami kumaalip-lipatan? Saan kayon to amalipatan? Nang runakan ka, Liam. Kanayon nak to nga awagan ha. Ken di nak isuksukat ijay. Wen, saan nak to nga agbirok iti kasukat mo? Ala, agpicture tayo pa nga rod. Sakbay nga agsisina tayo. Kumusta ti trabaho, miha? Ay, kanayon nak nga rod ama kumikong, mama. Kat, kumusta kayo matan ka ni Liam? Dahit nga rod, mama. Awan pa'y panawan kon amang kumusta kan kwa na. Gapo iti kinaado ti trabaho. Ngam naawagam ka din, manipod adda ka ditoy. Wan, mama. May sa kano akumpanya ti pagtrab-trabahuan dakin ni Luna. Ay, nasayaan nga rod Ni Daylan nga'y. Inala kanumot ti Antina iji Canada. Kasta ka di. Kat, jagayam mo, di mo ka di pa'y inawagan. Sige, mama. Awagak inton bigat. Tano ita, kaya't konti aginana. Malangarod iha, aginanakan. Pasensya kan a friend no italaang anaawagan ka. Makumikumak akanayon iti trabaho. Agpapada tayo na marigatan, Eli. Marigatan kami man kaniliyam ditoy. Ngam ananusan milaeng. Naimbag-at agkatrabahuan kami, kat makapagtinulong kami. Ala, si kapay lang arod ti makaamo iti boyfriend ko, ha? Amok mat analaing ka. Si Kanti makaamo amang tulong kan kwa na. Aywan gayam, kumusta kayo matan kinidailan? Panag ko na, kat okay mat itan iti ayan na. Saan amarigatan iti trabaho na? Naswertyan na nga rod ano kasta. Ala, maturog ta nga rodan, friend. Tani, adapay trabaho ta inton bigat. Sige, bye. Agyaman ang iti yaawag mo. Bye, Luna. Duwa na tawen nga agtrabaho ka dito abroad, Eli. Awan ka din ti plano mga agbakasyon ni Jay Pilipinas. Adda papa, kayat ko asorpresaan ni Liam. Saan ko nga ibagbaga ti panagbakasyon ko? Ay, da kayo nga ikin ni mama. Diyo kayat kagbakasyon? Ay, si Kalatan. Marigatan ako nga agbiyahe. Sige papa, da kayo ti makaam mo. Hala, agananad ka nga ro di ti panagbiyahe, miha. Wan papa, kat agyaman na. Dito iti imbaga dalo na kin Liam apagtrab-trabahuan da. Masapol asiputak dagiti masabat ko. Ang mga nudyak masiputan, kat mapalabas ko ida sa pinagado ti tao. Dagiti limabas nagsinsin na labay. Nakaragragsak da. Kat Daliyam kan Luna dagi jay. Surutak ida itinaliman. Dagi jay tan. Nagpara da iti jeep. Limugan tan. Nagsweet da iti tunggal maysa. Imposible nga awan relasyon da iti kasjay akin na sweet da. Ito gaw ko pa lang dito eh.
kita no naka-online ni Daylan. Apag iso, naka-online. Awagak iti messenger. Hello. Ellie, kumusta? Nakalagip ka man. Anya ti mayapay ko. Kaya't kala ako mustaan. Da kayo kinilo na. Kumusta kayon? Ha? Saan na pa'y ka di ana ibagakan ka? Makatawa ng tinapalabas. Sipod nag-break kami. Anya? Apay, saan kayo ang nagsarsarita? Saan? Busy ak ngamin akanayon. Agpada kayo iti gayem mo abisi ka na yun. Awan panawon na kanyag. Dayta ka ditiga po na nag-break kayo? Wan, gaputa madlaw ko, nga awan panawon na kanyag. Kaya nakabiro kang matan iti sa bali. Kasta ka di? O sige nga Rod, kat agyaman nak iti oras mo. Bye. Anya ti rumbang nga aram ita. Mama? Apay kay mawag ka iha. Kumusta nga iti pa nagkita yung ka ni Liam? Dayta nga Rod ti mawagak, Mama. Diyak ngamin amuno niya ti aramidak. Tay dinapanak iti kumpanya pagtrab-trabaho ang Liam kan Luna. Nakitang ida. Kat patyak nga da relasyon da. Di mo't ada boyfriend ni Luna? Nag-break da gaya man, Mama. Inawagak itay ni Daylan. Anya ti aramidak, Mama. Di kasaritam ida. Wano ni Liam ti kasaom. Makipagkita ka kan kuana. Takitaom no ibagana kan kati agpaiso. Ngam, agsagana ka iha. Masapul anak kasagana ka iti anyaman nga ibagana kan ka. Sige nga Rod, Mama. Kasta ti aramidak. Agyaman nakta manugot ka nga agkita ta, Liam. Diyak ka mo nga da kagaya mo dito Pilipinas. Nasayata nagkita ta. Adangamin kayat ko nga ibagakan ka. Sapay la ko ma, tamawatan nak. Anya dayta. Iti panagkadwami ka ni Luna, iti dua atawan. Diyak na po tanan at nagtiriknak kan kwa na. Gapot ay suti ka na yun, anak kaalalay kanyak. Narigatag may sa Eli. Ni Luna tinagbalin nakatulong kiti amin. Sorry ha. Nga masikugan ni Luna. Kat plano mintag kalaysa. Sakbay amadlaw ti tiyan na. Pasensya kan. Nunjak imbagbaga da ito idikan ka. Ken, no nasaktak tirik nam. Kat da ito yung timawudya pa nagkita ta. Ken panagsarita ta. Gapot adyak kaya tasaktan tirik na ni Luna. Kasta ka di. Agyaman akmat iti panangibagam iti putna. Best wishes lang kada kayo. Nagsubliak matlang iti daydi akan ito, Mr. Lonely. Inawat ko latan, akas jay tinapasamak. Saan siguro adda kami kini Liam ti agkagasat. Ket ita, adamat ten boyfriend ko anam-amok dito'y Amerika. Ket iti panagbakasyon ko manen dita Pilipinas, kayat ko ida amakita nang runa ti anak da. Daytoy man ti pakasaritaak, ti pagayam mo, Ellie. Ellie, pagayam ko agyaman na kiti daytoy apakasaritaam. Husto ti naramid mo, nga inawat mo latan ti sitwasyon, ti gayem mo, ken ti boyfriend mo. Ala, sana bale, tadamatan boyfriend mo. Ket sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan, ti pagayam ang nagpailingad itinagan nga Ellie, manipod Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician
Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga intay ikanbiag ita ket naggapoy ti pagayam a nagpailinged itinagan nga Ella adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naamamok ni JD a nagbalinan nobyok iti online. Ket dayta ti pagrikusan to'y pakasaritaak. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Ella dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. At ita, nag-replyan ni JD. Ay na, talaga nagpartak nag-reply. Nag-sweet pa eh. Ay na, Ella ading ko. Naka-headset ka manan. Naka-on manan day talks ti cellphone mo. Agisam-isam ka pay. Apay, ni ka di manan JD anaam-amom iti online ti kachat mo? Wan manang, naimbag nga ron, tadan talks ti cellphone ita. Jak ipapabasa ti cellphone ko kan ka. Ala, wanan. Angam kita amangan matnulokwan nakadahita lalaki. Laglagi pam. Saan kayo pailangan nagkit-kita iti personal? Ngam, amo na matanti kastoy akasasaad ko. Amo na amay saak a partially blind. Abasit lang ti makita. Agpapanpay. Ngam awan dakas na no agan anad kalata. Di mo itad ti si bubukal a panagtalak mo. Gaputa amangan no maisagmak ka. Wan manang, agyaman iti panang palpalagip mo kanyak. Talaga nga ipatpatagnak. Talaga nga ipatpatag ka, ading ko. Iso asapay lako mata saan anatangken ti ulom. Dumngag ka kadagiti pamagbagamikan ka. Naawatam? Mabiit man lang, Ella. Aday baga. Malasin na ka di? Wen, Auntie Amy, malasin ko titimak mo. Ngam, apay ka di? Anya ti bagayo? Nadamag ko ngamin nga da kanunobyom anaam-amom lang iti online. Pudno ka di? Wen, Auntie, apay ka di? Kayat ka lang ang abagbagaan. Makiwin naswas ka kuman iti daydi alalaki. Gapo ta sigurado alukun na kalaang. Gapo iti kasta ang kasasaan mo. Auntie, di ko mamathusgaan na dagos di tao. Amunan nga da pa kapilawak. Ngam nakunana asaan ka no aday tatilapad iti ayan ayat mi. Basta, awan pa nagtalag ko iti daydi a tao. Makiwin naswas kakit din kan kuana, no di mo kayat aguraan ka. Anya, saan ko mamatakas-tanti? Ikan yumat ko maiti gundaway ni JD, amang ipanagnak iti kinapudno ti tarigagay na kanyak. Saan kayo ngagdanag? Umay to kano agbakasyon dito'y lugar tayo. Iamamok kada kayo. Basta, no di kagtungpal kanyak, ipulong ka kinitatang mo nga adda ijay Saudi. Anya? Hello? Ella, di ka nagsangit. Bayam latan yan, Tim. Bayam, panak nagkakadakwada amin na nabudno akan ka. Ngam, JD, pilitan dakmat ngamin amakiwen na suwaskan ka. Nangruna ni Auntie Amy akabsat ni Tatang. Agasam ngay, ipulong na kano no jak agtong paliti kayat na. Tapno saanan nga agpawit ka da kami ni Tatang. Kasano kami langan no bilang. Di ka kumagpanunot iti kasta. Saan mo't nga tabas tapat yan ni Tatang mo ni Antim? Sige kitin, maturog kan. Gapot at dabay klase minton bigat. Laglaki pa, saan pa'y lang a bakasyon nita? Wan, katagyaman nakgapo iti panang patpatibkar mo iti riknak, JD.
Sapay la ko ma, tasan ka ngagbalbaliw kanyak. Ikarik dayta, Ella. Sa anak tong agbalbaliw. Gabutay ayatan ka unay. Agyam anak JD. Ay ayatan ka matunay. Ella, kaya't nakakanwa ka sarita ni tatang. Adto iti cellphone ko. Agyam anak manang. Hello tatang, kumusta kan ditayan mo? Nasaya atak na tamat nito anak ko. Ket si Kangay, na kayo ni manang mo. Nasayaat kami matlat na tatang. Di kay agdanag, may papankada kami. Nasayaat nga rot no kasta, Ella. Adaman damagag. Ket kayat ko ibagam no niya ti pudno. Anya day tatang? Pudno ka ding at danomium. Ket naamam lang iti online, anak. Kwa tatang. Jak ilimbak. Pudno nga dan nobyok. Ket naamamok lang iti online. Asino tinang ibaga kada kayo tatang? Ni kadimanang alma? Saan? Niikit mo nga Amy. Awan ka ro ti panagtalag na iti dayja a tao. Tatang? Pangaasim ko maanak ko. Agadal ka pa'y nga umuna. No talaga da kayon to ti agkagasat. Da kayon tulat ta. Hanggang saan kumapay nga ita. Nga pata agad adal kayo pala eh. Di kay agdanag tatang. Pagbalbalinan mi nga inspirasyon ti relasyon mi adwa. Nagkari kanyak. Nga umay to kano dito'y lugar tayo tapno agkita kami. Agpapanpayan ako. Saan mo latang am mo unay na ita alalaki? Isa di ka unay agtalagkan ko na. Maawatam kanit ikayat ko asawan, Ella, anak? Uwan tatang, maawatan kayo. Ngamsapay la ko ma. Taik kanyo iti gundaway ni JD. Amang ipanagnak iti kinapudno na kanyak. Ala, sikati makaam anak. Palpalagipan ka laeng, kapatadyak kayat amay sagmak ka. Napatag ka unay kanyak, anak ko. Amok day tatang. Bayan nyo, laglagi pag amin abalakad yo kanyak. Tapno sa anak amay sagmak. Ipatpatag kayo tatang. Agyaman ak nga rodo kasta. Sige nga rodan anak ko. Umawag at tumanan. Agan-anad kayo kumakanayon nita. Sige tatang, agan-anad kayo mat dita. Agur-uray kami kanimanang iti panagbakasyon nyo dito'y Pilipinas. Gaputa mailiw kamin kada kayo tatang. Hello JD, kumusta kan? Kaano ka nga umay dito'y lugar mi? Magagara ng dagiti kabagyak ang makaamamukan ka. Pasensya kan mahal. Jak matuloy nga umay dita lugar yu. Gaputa masapol nga working student na kita. Anya, sapay ti amuda kat umay ka ita bakasyon. Pasensya ka na talaga mahal. Sana balay, bumawi aktukan ka. Naira na ngamin na nabitin ti usar nga gadal. Sana balay, maudin atukan ko ita iti kulehyo. Agturposak ton. Kat ikarik. Agsapulak to adagos iti panggadag. Makapagkita tan tumaten. Gaputan na wayak to na makapasyar. Alawanan, maawatan ka. Kat sapay la kumata dinak tulukon ha. Ay ayatan ka ngamin. Nupay saan tapay ang nagsarak iti personal. Kasta akmat kan ka, Ella. Ket ikarik. Nga ayatan ka mat iti napudno. Ipatpatag ka. Nga oray saan tapay ang nagkita. Agyaman akno kasta, JD. Paneknagam akam malidag iti ibagbagada, may papankan ka. Unela. Panagnagan ta, asaan nga amin nga agam mo iti online, kat dagas ti pagbanagan na. Panagnagakadakwada, asaan adakas a tao. Wan Sige nga, Rodan. Agaramidak pa iti assignment ko. Agan-anad ka kumaakanayon, ha? Diyak kayat nga dadakas ang mapasamak kan ka. Adto'y kaanakan. Indyagan kayo iti presko anat natang. Kapapit na gita.
Agyaman ang unay, auntie. Naimbag kayo pa'y, tanagsayaat kayo kada kami. Ngam ni Auntie Amy, kat saan? Apay mat ana ibagam ti kasta, kaanakan. Gamputa jay lamang dildilaw kanyak ti ammo na. Imbis abagbagaan nak iti nasayaat. Ngam saan? Tanagsasakit mat, dagiti panagsasauna. Ti ka di pa nang dilaw na kan ka, iti pan nakinobium iti online. Wen, auntie. Jak ilibak anasakit tinakam ko kankwana. Gapo iti kanayon na apanangibaga. Nga mangan kanunudakas a tao ni JD. Kat lukon naklaang. Kat ngan nanjay tao nga oray saan na paymat ana am mo. Maawatak matkit din ni Manang Amy, kaanakan. Di nalaang kaya ta maisagmak ka. Isong awawatom ko malatan. Da kayo ngay, auntie? Pabor kayo ka di iti nobyo? Ay, awan mabalin ko, no, day tati kayat mo. Ngam tilaang makunak, agan anad ka. Saan ka basta makisinsin narak asiksika? Masapol akadwam ti kabsat mo, no bilang makisin narak kanto iti day ajiday. Awan kastay agan nad. Maawatak ti kayat yo asawan, auntie. Di kay agdanag. Aramidak amin abilin yo kanyak. Gaputa amok mat apagsaya atak ti pampanunutan yo. Nakaragrag sa akak manang. Kamaudyanan na. Nalpas matlaangan ti final exam mi iti grade 12. Agkolehyo akton. Makapag-relaxak matlaangan. Gaputa closing ton. Wen nga rod, ading ko. Ngam ne, no talaga akayat mo ti makaadal. Di ka agdardarasudos kadagiti pangedeng mo. Nasirib ka. Iso nga ammom kuma kan maawatam ti kayat ko nga ipaawat kan ka. Anya ka di ti kayat mo asawan manang. Jak maawatan. Gaputasan mo mat ngay diretso. Ti maipapan iti nobyom ti kayat ko asawan. Amangan ngamin no makisinara kaken kwa na asiksika. Dayta ti saan mong aramidan. Ngamin, di mo pa'y ammo atalaga, ti kababalin na. Wen ka di manang, di ka agdanag, ammok ti aramidan. Hello, JD. Naimbagmanta na kaawag ka. Kumusta kan? Pasensya kan ha, love. Itaak lamanan nga imawag. Nasayatak latta. Kasi ka ngay, kumusta kan? Amom ka di, kailiw ka na makasarsarita. Kasta iti sigod nga video call ta. Okay aklat tamat, love. Di mo pagdanagan dagita abanag. Maawatan ka. Agyaman ak naruno kasta, love. Kat, kaano ti graduation mo iti high school? Into no may alawasan. Makaumay ka di. Kaya't kung amin amasaksyam kumamat ti panagturpos ko. Pasensya ka na, Ella, love. Jak matindar ti graduation mo. Kaputa full load ti schedule ko ita. Adu dagiti masapol akamatag ka dagiti subjects ko. Narigat gayam ti graduating. Kasta ka di. Sige nga, Rod. Okay lang no saan ka makaumay. Maawatan ka. Talaga man nakaawat ka, Ella. Agyaman na ka. Kat sapay lang kuma. Tadi kan to agbalbaliw. Ikarik day ta, love. Kat sapay lang kuma. Takas ta kamat kanyak. Ella, kasarita nakakano ni tatang. At to iti cellphone. Agyaman manang Alma. Hello, tatang. Kumusta kan dita? Nasayatak latta dito, anak ko. Nakayukit di at kumusta dita. Pasensya kan. Jak nakaanay ti bakasyon ko. Jak na tindaran ti graduation mo. Maawatan ka, tatang. Amok matasaan kayo basta makaawid. Gaputa adayo ti ayan nyo. Ngam amoyo, tatang. Kailiw da kan amakita kan makadan na. Agbakasyon kan to kumamat Wen, anak ko. Saan pa nga ita? Nangruna ket aggidan kayon ton nga kolehyo kanimanang mo.
Wan, tatang. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kablaawan ka, Ella, anak ko. Nakaturpos kamot langan. Si Maruno kamot lang kanimanang mga alma. Agyaman ak tatang. Kat gapuday ta iti panagsakripisyo yo kan suportayo. Nang runa kanyak, taadda pa kapilawak. Awan pagdanagam may papan iti dayta, ading ko. Ipatpatagda ka ni tatang. Agyaman ak unay kada kayo, manang alma. Tatang. Yala, intayo agpipicture. Kalpasan na, intayo mang restaurant. Wan tatang, kat ulitak ti agyaman kada kayo. Bangan kay lata. Ano ti makan ngay order ko? Urayan tayo daan tiyo. Inawis ko ida dito eh. Tatang, adda ko mamat ibagak. Ay na, idiretso mo nga ibaga. Anya ka di data ya. Problema ka di, wano pakaragsaka. Tatang, itangamin nga daw titulagan mi ka ni JD, ngagkita kami. Kaputa data yung matlangan dito'y restaurant. Dito'y timbagak nga umayan na. Data ka nila eh. Oo, tatang. Siyempre, ibagak kada kayo tapno amuyo. Narigat no saan ko nga ipakada. Awan parikot kanyak may papanik di data anak. Sige, awagam ta umayon dito eh. Agyaman ak unay, tatang. Tatang, di ko makikigtutan ni JD. Bayam lang ni Tata Jerry, Ella. Nawayang agdamag kanyak. Kaya't ko lang ti makasigurado. Maawatan kayo, Tata. Pudno ka di nga ay ayatem ti anak ko. Saan ka di nagbaliw ti riknam kenkwana? Ita, tanagkita kayo ni ti personal. Saan to apulos, Tata? Saan ako nanaklat? Gaputawan pulos inlimod na kanyak. Kat daytoy lang ti maibagak. Napudno ti panagayat ko kanela. Kat dua kami amang tunoy kadagiti amin nga rapaap mi. Agyaman ak no kasta, JD. Sapay la kuma, tamatong pal amin dagiti karim kanyak. Ay ayaten ka unay. Iti agdama, addan na talged apanggedak, Mr. Lonely. Ngem awan pa'y plano mi nga agkasar, gaputad dapay kayat mi agunuden. Ni Auntie Amy, simming putmeten, nupay kasla awan pa'y lang ti panagtalik na kan JD. Nagsardeng meten amang upupay kanyak, alakastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Ella. Pagayam, Ella, nagasat ka. Gaputa saan ka anay pada kadagiti daduma anay sagmak gapo iti online. Naipanagnag to'y pakasaritaam asaan nga amin agundaway ket dakes ti ibunga ti pannakirelasyon iti tao asaan pa'y unay nga amamo. Ngamkit di, kanayan lata nga aganad tapno mailisi iti pakaisagmakan. Ditan gagayim tinagibusan ti pakasaritaan ni Ella dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos para iti script ni Brian Agustin. Iti direksyon, Virgie Peclay. Sound effects, Joffer Anas Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon, agyaman kami itinkay panagdengeg.